ya pi baro ki bapai ya kene ko khubor jongi upet ngo cable news. Kimat makong sang jong ko khubor menta kata yo kilong. Ble unitin Gadkari ya ki project surok ba balai hajar aspa khat sau klur tingka. Wanra u executive member ka finance ya ka mang tingka ka baduna khat rio point khandai ar lak tingka. En beteng uba marshal bat ke JCOM SWA ya ka ching yaki hun ya ka ching yakran bat kesorka. Kidak kishin halo kicing yap ki arngut halum sopo ki pau ba kishim hi yala kicing im ong uba vivex im. Yashim benta ki pai ba bantang mombati halo kicing syap penyap hendriungut hamanipu. Mi katmaktin ke bajur pedeng ki dekot ke SSHL bat kinu yalam ke hima langrin habor sora. Bat ke Meghalaya Sports Conclave hakasin benengkong hashilo. Menteri Kesokar Pedeng ubakmi ya ke Ministry of Road Transport and Highways MORTH Unitin Gadkari hakala sing play chung katayo ulabo yo mau nongrim na ka banta banchna ya ke Henriu tali ke National Highway Project hagachela Meghalaya kabakon lai hajar aspa khat sauklur tingka. Menteri Kesokar Pedeng Unitin Gadkari ubakmi ya ke Road Transport and Highways haka khatsan tarik jong ujeliau arhajar arbun rio. Ulabo imau nong rem kejingelang kebelalong Hamadan Polo Hasilong ha kebaliran lang menteri rang ba kejela konrad kongkal sangma kisembut menteri rang ba kejela bekentup iba presiden tensong ba ba asnyau palangdar ulam phang yang dor bar thawan kejela Thomas Esangma UMP keturau Saleng Esangma ki menteri sarkar ki MLA bat ki head officer ke sarkar Pedeng bat ke sarkar jela Kendra telik project ikentup ya ketura bypass project ha kesrok ba National Highway Shispa Arpunyo B bat National Highway Arspa Kanyo kabadan kumba arp kendai kilometer kabalamang kendai spa sanpu ar klor tengka nangta ke surok Durgiri Jingkiang Kolbari cha selsela Sembu Kolgre paket 1 na kebenta ke surok ba National Highway Shispa Arbunyo B kabalamang hinyo spa la punyo klor tengka ke surok Dhubri Jingkiang Kolbari lor kawa Brahmaputra ka penursla bypass project ha ke surok ba National Highway Arspa Andreo ke bajrong ngomba kilometer ban sepentrai no aga jinglot ke bankot sanspa andrup sau klur tengka pada ka package tu jong surok selsela Sembu Kolgre cha Koiragre ke balamang sanspa sau klur tengka Unitin Gadkari ha bakaran ke jingelang ulong ba kejela Meghalaya kadai ke bedan ya kejaka ke internet ba ke jingdan ya kelarti beper bad kilat ban kiyo kayo kokot kumta kedan kambai ki surok bapaka ban play kilat kelinti ke betemai ban kiyo saprang kayo kokot ke kamjung okai perthai ka khai pateng bat kayo kamyo jam Unitin Gadkari ulong ro ba sarkar Pedeng po gejingelam jung menteri rang badu Narendra Modi kejela Meghalaya kelasaki ya gejingkala ke 4 juja menuru kamtama ke baidai ba gejing peneso kelet kawan leng baki surok baru ulang bagi project National Highway Basyongdor Komba sanpu arhajar saus pak klur tengka keladon menta ha Pedeng gejing pentrekam bat bon lagi project ke bekong san la ban pendap ha kisnem ke balalet no bat kila penjenai ya gejing peneso di surok akaleng gejela Ulong syosyo bagi surok celong dauki ke berangdan ha Pedeng gejing pentrei kenerap shibon ke bapen yeso bakari Bangladesh leng baka tamabil bat kan kentio ke kai pateng bakari Bangladesh bat aga baydai bagi kamjung okai perthai ha kani gathan जो सिलचर टू शिलोंग ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है 165 किलोमीटर 23,000 करोड़ की उसके बाद में शिलोंग टू गुवाहाटी ये भी ग्रीनफील्ड है ये 66 किलोमीटर 8,500 करोड़ की और गुवाहाटी टू शिलोंग ये ब्राउनफील्ड प्लस ग्रीनफील्ड है इसका डीपीआर बन रहा है 18,500 करोड़ का तो ये टोटल 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की मैं घोषणा कर रहा हूँ इसी साल आपने लैंड एक्विजिशन कर दिया तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा वैसे सिलचर टू शिलोंग को कैबिनेट ने अप्रूवल ऑलरेडी दिया है आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं बाकी दोनों को भी करा देंगे तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा इसके साथ साथ मैं 40,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपके मेघालय के लिए घोषणा कर रहा हूँ ये दरुगिरी वाघमारा डालू 136 किलोमीटर 4,000 करोड़ ये भी हमारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ हमने ये कैबिनेट के लिए अब भेज दिया है फिर जोराबाट से बारापानी 66 किलोमीटर
ये 8,500 करोड़ का है। इसका भी डीपीआर अंतिम स्थिति में है। अगर लैंड एक्विजिशन हो गई तो इसी साल हम इसको शुरू करेंगे। गुवाहाटी जोराबाट विथ शिलोंग बरापानी, ये लेंथ रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर। ये भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि बिकम ए कंटिन्यूड ग्रीनफील्ड स्टेज ऑफ गुवाहाटी शिलोंग सिलचर। डिस्टेंस फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलचर विल बी रिड्यूस फ्रॉम 330 किलोमीटर टू 230 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, शिलोंग, सिलचर, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देगी। टूरिज्म या ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के ऊपर खर्चा होता है। ये जो होटल्स खुल रहे हैं, टूरिस्ट आएंगे, इससे जीएसटी तो बढ़ेगा। 49% एक्सपेंडिचर उसके लिए खर्चा होता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इसके कारण आज जो टूरिज्म है वो 3 गुना बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उसके अनुरूप रोड, पार्किंग, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लीननेस, ये सब अच्छा रखोगे तो लोग आएंगे, गंदगी रखोगे तो नहीं आएंगे। तो अब इसका भी प्लानिंग आप जरूर करिए। चौथा प्रोजेक्ट है पोमलुम टू उमटेंगर, शिलोंग ताप्ती का इसका है 9.9 किलोमीटर, 350 करोड़। डीपीआर पूरा हुआ है। 4 लेनिंग ऑफ पोमलुम उमटेंगर, ये कंजेशन कम होगा इससे शिलोंग का। इम्प्रूव एक्सेस टू टूरिस्ट प्लेसेस लाइक दावकी, सोरा, चेरापूंजी एंड माउथ लिंगो। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ सिंकिंग जोन ऑन तुरा डालू सेक्टर, 72 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की। Kador Balyur jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC kala sedang hakasngi balang bat hakane kador bar u executive member u bakmi ya kaplatengka u bak sebor lang warba ulawan ra ya kamang tengka kabaduna khanrio point khandai arlak tengka na kabanta kasnem mang tengka arhajar arphonrio arhajar arphonyo uno yalam kalyang persya jong ke KHDC ubat Tito Starwell Khan ulapan pau bakani ke executive committee kabamenta hapo ke jalam joga sang Voice of the People Party kadai ke babuntam ki mukot duma kibalasa ujur persya hapo jong ke Meghalaya High Court. Khasi Hills Autonomous District Council haka khat khandai trek ujiliau arajar arpun riau kelap pediang ya kambang tengka nagabenta kesenam arajar arpun riau arpunyo kebalawan radu executive member bekmi ya ketenat platengka ubak sebor lang warba haka ngamang tengka kejeng pedlut kalong arspa khatsau point riau not klur tengka katba kejeng mi pat kalong arspa khatsau point saulai klur tengka keba penlong ya kamang tengka ba kanduna lani ka deficit kaba kan reo point kendai ar lak tengka. Aba pensyai lor kania nak kaliang ke executive committee kali itu baka mang tengka ka kam hiar nama ke jingduna ke grant and aid nak ke sarkar pedeng kat kum ke report ke CAG. Wala kadi kesian ke benengkong baka council kelala ban kentiu ke tulop jengkinong tray casual. Halor ke an kendo ke executive committee kelalen baka jingwan ra ek amendment kadi ban keni ek bor jingkirang ba asnong negi dorbar hima ba raj. Penban kalong tang ban penbiang ya kerukom terekam kat kum kejuk bamenta lembaga Digital India Land Record Modernization Program bat ka Unique Land Parcel Identification Number UL PIN bagan penskam gidulir Jakaputa. Shosho letho ro bawat la ka Khasi Hills Autonomous District Waste Management Act arajar arpau kalayo jingmenjer penban ka council kampat la bantung staff namar ka jingkerdo pisa badang dan tang ka Solid Waste Management Cell kebakmi ekakam. Haka sni bakat do jogane ka dorbar liur unong yalam kaliang persya ubat Tito Starwell Khan ulapan pau ke jing sokya ka bajur halor ka ni ka mang tengka ka balong deficit kat ba kasna melalit pat kalong ka batam lani surplus haka ba ulakano bakane kala bandai namar ka jing pendot ka bamsai so jong ka executive committee ubat Tito Starwell Khan ulawat jing syai halor ka jing pendam ni ka jing delete no ya ki kentian after prior consultation with the respective darbar. Naka section bakat nriau jong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Amendment of Land Act kaba ulapan pau kadai kejing kata ega bor jing darbar shnong bat kihima bat ulapan pau ru ega jing suba ba kejing pentrekam ya ka UL PIN ba ka survey kala banlong ka jing penma ya ki an kendo ki ba ki try ri kenti bat kihima ki don bor bat kam don jaka wat shi in shiru ka council Shosho ula ong
bagi executive committee ka kloin aman penbiang ya ka arpo na kisispa ka badai ka benta jeng ka council kenang bani opdiang ya ka prapo na kisispa ka basic performance grant na ka finance commission ka bakat nrio na ka benta ban kentio ya ka yok ka kot jeng ka council ni na kalian kejuni pun kaisi dekat kejun pelan finance hage bede ke at construction hage bede ba ka sport ka ba chudan boros kata ka budget kejuni ni na blok lang rengkat bat ka hiji na benda way isi nang ko unsuk bantai ya kejun dia na benda ke ai ko hari kejun kamu paling ini apa kadau urusan dalam minat pun education department ba ladala support bed untuk kemalong untuk menjual kasem cikye tentang ya ino ikmat kini di barang asal bani ya kata alat cingerak begini lah na kita diskor di barang asal cuma bukan ada diskor di barang asal tidak dipakai na ada ni bahako ya ini bentar syaka diji na untuk MSc na mau no MSc dengan no konsumsi yok ya lah dan pendekat kat jadi cukup ya jangan ada buat ikendom lalu baik kita skor di dalam bomdom cingerak dengan no rementang ini start dengan bisi kalau ada doi ya hindom kita skor di badok tak konsumsi itu nah itu ulah naik cingerak bal support nah kita berikan ini cukup kali kalau ini bagi kursan bagi kuat mana kalau dia ukur hasil belum ada bidai kali kasih KTMC bagi orang buat hasil tradisional mesin itu. Kalau pun haru yang kampus kebetulan beri pakai ni bentar. Harga sisa masuk bumi yang bisa cukup finance. Indon kampung itu banyak lain ini benang saya ini. Nama kecingkian kecil kampung tu ni kam layak dan banyak lain ubah. Kecingli kalau nak. Mereka cakap setang syirkin atau din masuk orang ini maka dalam kampalah bandung lainnya ini nama ini ya tadi berkom semua kasih kecil kadang sisa pantai semua sih hal mesin kembalikan dokumen maka institut kebanyakan kampus terdekat kompare bandung tanah dalam kecil kelas polisi dari dalam di mana yang sekadari berkait dalam kami nama akan negatif kalau usah hata hukum memiliki kita menari syahmat minat sisa ini ya kita dinong semua kasih ini kibana yo esfiet pertanyaan ini ngane dalam nama kali buang kali jadi begini bahkan sedang kibalik menjual uladon what way upah kasih ini nah jadi begini ubrayo etalas balik semua 100% coba dia. Karena kata-kata berdiri kepada dia, karena ketambang penguasa, nah berkaitan dengan KTMC itu ni, nah nani syakmat, omtang bangin saya hukum kita kini orang bak, nani kinombe ibarat yang asap palai lain, nah berkata semua yang diberiu, omtang akan kasih, matmat syabah, jom dari kasih. Kini yo sisa bersakri, katu kasap kalau boleh. Hagasi bakut nok ke darbar liur ke KHDC kelami kejinginnya ke bejor bah yang darbar kebala penlong ikaliang persyak benmi jendat nok marekut kejinginnya bu chairman. Kani kejinginnya kelami hadian bagaliang persyak kelas ngobitar bat kenok bu chairman syamla ailat iki benetai lor ke service rules. Wala kilapun kan mau bula dapat ailat ki weban keren. Unong elam kaliang persyak ulapan pau kejing sokya ra kebaong bagani kedi kejing kentat iki kum ginong mikmat ki bedan kahok ban keren. Bat ula kenok aru bagi executive committee katiang banyak keren wala kadone kejing bun beliau ke babiang ha ka council. Kilapun pau kejing kloy ban syong plut por wat hodok por praba jajan miat tang mani oyatai lor kene kamat. Baru nong mikamat lor dawa ban ailat ban penpau kinya lor ke part 1 bat ke service rules namaru kena bu chairman uktiang bat ula pendok ke hok ban penpau yala ke rukom perkat. Nagaliang chairman ke council lu ba strong pela karjana ula penpai ketian da ke ba pensyai ba uklem pendok ke hok ban keren penban ula buat bet iki rules bat ula sot ba unong mikamat ula dei ban kentup ya ke we ke kentian bala ban penkla na substitute adin kejingnya tai bat ula pendram de ke baong bala dala penon kam ke kentian delete kamlong ke basyong nia
ban syak ban kran halor ke ai ka bam dan jingmut ucaman ula penkot ikarai daga basyem kat kum ka bahak ka budan bat ula khot gi ban menjur kenang ban yo ban move ya ka amendment ban yang bat kum jo ya gi bam menjur daga bapen pa wulayat bet kat kum gi kendon bat gejing bam yo okran kadai gejing bakla na kaliang persyahi Shushu halor kani kejeng keno batiang ya kaliang persya Chief Executive Member ba Winston Tony Lengdo ulayang ban penpai ketien kala daga bapen syai bakam di Satya Executive Committee ke batiang menetai nia hagiang dorbar Ulapan sange kejeng keno ada kebaong babarok ki kam council kiyat bat syong bet kat kum ki kendon jegi rules balapen bet penyat usyong kenor jong ka council Yes, ngasusu kepada kam. Kentai ya ka right kejungi ku kinomi kemat la kentai Aklam kentai. Aklam kentai. keren bagi penpau ye halo ini Nomor bakat ketika rules kalong biye ya ke chair jonga bangan sya ya kini ki. bila dia pediam bila dia kena ni Yes, kiwe ngapediang ngailat. Ngailat itu we yes hadian ngayu iya kini kalong kaju. pada ni kejungi tidak dia kan nombor boleh sitir ini syong lagi itu privacy begini keren nak bentar kejing bahaju ka council Ngasusu iya kata. dia kim dia kata apa Ngasusu iya kata. Ngasusu iya kata. kan tak dengan keren dia kejing shisha dan kedua dia kejing shisha ke bedai begini kata usul Nomor hang ni bapila badilit. What is to be discussed? Didiscuss ke lah dilit lah. dengan diskus nak tangkap pak Mentala takakot sada kadang takakot sada sudah hang tang ini discuss ke ida. Apa orang delete kamu apa ingin mengaikan ya balik ngap hak delete Tu pila ada mention something hang ni. mengandung delete Pila ada mention something akan ni delete lale pila ban ai sakano sakaway pat wording iban substitute hadin jong ka deleted. Yes. You have to pila ada mention something bre. Apa kalau orang delete The delete mean delete. Delete mean nothing. Sobha nang ni sekmat lada pibu ka kentin delete you should have something lada delete bang only one clause na accept and read the whole clause nomor kumbang apek mata hang ni dak babura mipi la apek yang ni ka sa sang ka index and definition so what else will be tinra amendment ni kay tan mentang amun sok syu ta delete amun keren syu kan mau nang ni sekmat ban refresh nganum ailat kan ni nganum sa ban ya Mr. Chairman, saya halur kata ngawan rak yang ke point of order 88. Ini ka pedi ba penting Boleh intim. Kalau ngawan rak close by close. Boleh discuss ya boleh discuss Lupa. Lupa. Ni penia aja ka house ro as per ka edi rule. Mr. Chairman, Andre Piklam Asya. Amam nganom ta. Kalau dah pisau kita akan sim ya ka sense ka house. Kita kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. ini menjaga lu Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Kiba menjur kadang majority. Man aila siap dah kasar tu hal ya ka amendment Kublai Shibun. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council. Service Rule 2026. Ngopo suha. Unong ilam kaliang persya Khasi Hills Autonomous District Council ubat Titos Starwell Khan ulaong bagi Executive Committee ke behelam dak seng VPP. Kali ke Executive Committee ke babontam ki mokot duma ke belujor persya ka hak kayeng syari Meghalaya High Court. Ubat Titos Starwell Khan ulapan pawe kene hak kenta keli jengkeli hak sengi menengkong jokodor barliur jongka ke HADC. Agni Dorbar ke MDC Nanong Shikan Constituency Kongres Mary Karpuri ilawan ra ya ke jengkeli halor ki mokot duma ke bedang saateng jangka council hak yang syari Meghalaya High Court. Abu jubab agni ke jengkeli ke executive member beri kemi ikat penat an ikong DTH Majau ila pentep bagi dan prapusan teli ki mokot duma ke bedang saateng hak yang syari. Ila itu bahan teli gidai nak senam Arhajar Arpuar, kawai nak senam Arhajar Arpulai, Sautli nak senam Arhajar Arpusau, Sanpu Prateli nak senam Arhajar Arpusan, bat kat nreu teli ikam ke belu ujor
haduk mentah ke senam Arhajar Arpun Rio. Haba asyuk ijing tip alor kikam an jangka council ikong deti majau ila pentip hagi yang dorbar balai pautali kikam dalak ban penkut no hagi senam Arhajar Arpulai. Syuk ila pensyairu halor ketenat an jangka council dan kabakadau ba ketenat an jangka district council kedan mentah uwe special council laingut di standing council uwe legal assistant but uwe muktiar bakerpang ban pet bat mikmat ya ka council ha kini ke mokot duma kibrang. So she said like today he am a judge, but I am the judge. Tapo sang pili. He gives the mo. Dalam pembelajaran yang high court. Maka untuk ini, status kedua di cases dalam penuh. Maka jadi tiga case ini bu, atau bentuk department. But agar juga korum, kadang Muslim itu ini kisah sekolah. Agar juga cuma ini kalau aku sendiri, kalau kita ni nama apa, macam I specific year yang ni, tinggal aku peringgang, kalau aku pani di dokumen sebagai macam ni, how year 2022, depending cases apa, Malaya High Court kita review. Arhajar Arpulai, Iway, Arhajar Arpusan, Southly, Arhajar Arpusan, Sangku Pratli, but Arhajar Arpun Rio, kan Rio Kritik, kita ngadu Arpusan tadi kita pendek kisah santai. Lada tu pilih yang kaki stickers, jom baru tinggi setengah terai, kan yang nama di bawah tangan dari lada tu kuat, nila dan IP, hakok table jom ke house, dengan saya terpolpat cekok ke BJP, data beberapa isu kenal, lada AI yang kata produksi. Kemudian katakan Arhajar Arpusan Arpun Rio. Dikir apa jengarang berhenti, kemudian bisa tergelor. Sudah ada tangsan beli. Kalau diabur nanti kita dikir semua, tak apa aslam ini dikir satu tangsan beli. Kemudian apa? Kemudian ke pen pemerintah dari mobil kira. Tuh, nilai, nampak bencil. Nah ini pikir, baru apa dem dengan yang bisa tolong. Apa bencil? Tak pun teli pikir belajar. Ya so. Apa Islam ada asal asal apa bencil? Tak pun teli pikir belajar. Enggak, esok lagi. Ni kisi aku aikon keplak tu orang kata tak beli kejok sama kami tak ada teman kebajak kisi ni boleh ni nak apa sama lo kejok kalau wah berarti mama sometimes saya apa buat kalau bukan kalau sedikit tu bangsa kita pakai isi kan saya kadang kita kan awak curi sedikit awak nak ekspektasi nak banyak saya dia ada pun kilapa Kapag hindi ka kami ini nah itu awal ni siya ni bang marabi at tayo. Yo yan na awal ni ekspeto na mo bantay. Tapos kakit ada post mo kalau mo ta. Lagi ka mo okay. Siya ko bade ako kaslong katao. Kadi kaslong katao ang pwede kanila la. Kahit ko kapag hapit o siya ko mo kanila ka ako to bantay. Punta. Punta ko at siya post ba ini. Kita punta ni. Iba ko panjok panrem ti akray. Chief Electoral Officer CEO Kejala Dr. BDR Tiwari hakasi balang jong ketayo ula pentip ba Kejala kadang penbet penbiang bat kalayat syakmat ban penbet pentema ya katup kerteng kinong tep vote ne ke Special Intensive Revision SIR nakabenta usnam Arhajar Arpun Rio kumbala patha dak Election Commission of India. Chief Electoral Officer Kejala Meghalaya Dr. BDR Tiwari ula pentip ba Kejala kadang penbit penbiang bat peniat cakamat eka kamban pentemai ya ketup kerteng kinong tap vote ne ke Special Intensive Revision SIR naga bentang senam Arhajar Arpun Rio. Kelam dapat kan jaga por kumbala penbit dik Election Commission keri.
Abakaran kilat patai kubor haka kanyo trik ujiliau arajar arpun riau u Dr. Tiwari ulong bagabenta ke beningkong akan long nado ke arpo hado ke arp kundai trik ujiliau. Anta akan sedang sedaka jinglum jengtip shaman ki yang kisam dagi booth level officer kaban sedang nado ke laipo trik ujiliau hado ke arp kundai trik unai tung. Bat kan sabut pat sakajing penmi akan draft electoral roll haka santrik unai lar arhajar arpun riau. Kaban sepela dikipat ba baro kombashi benai nadu ka santrik unailar hadu ka sautrik unailur arhajar arpun riau bonwan ujor ne penbiang ya jingduna ne kita ki claims but objections halor kene ka draft roll. U chief electoral officer ula pensyai syok bagajing penmi kaddo ekatup kerteng nong tap vote kan long ha ka nyau tarik urisau arhajar arpun riau. Naga bentang ini kesamai pentamai kerteng ya kasi tarik urisau arhajar arpun riau labu kum katarik banyat kat kum ka qualifying date. Naga bentang kinong syong kiba biang karta ban register la dia kum kinong tap vote. As per Election Commission's schedule, the special intensive revision for Meghalaya is 2026. The training phase is starting from 20th June to 29th June. And then 30th June till 29th July, it will be house-to-house visit by the booth level officers. And draft publication will be there on the 5th August 2026. And after that, from 5th August till 4th of September 2026, the period will be for claims and objections. And the publication of final electoral roll will be on the 7th October 2026. And qualifying date of SIR is the 1st October 2026. We are ongoing this SIR exercise, so this exercise is continuing. So election may after October? Maybe. SIR will happen as per the schedule, as per the mandate, and there will be no ineligible voter will be included and no eligible voter will be left behind. Our authorities, our machinery will ensure it as per the rule. Thank you. Kajangta Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association JCOMSWA hakase balang jong katayo klala yakandu yo Chief Secretary Kajala Ushakil P. Ahmed henray namar kajing bom hun ya kajing mi nakatay kajing yakren kumta kanya kakanhun kalaray ban beteng ya kajing yakhi sya thangan jongka bandawa ban sya byang banti doyong. Sembut Menteri Rangba Kejala Meghalaya ba Preston Tensong ula kentu yu Presiden Kajangta Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association Marshall SB Biam. Ude bensangnya no ekjing syatngan bat banani kendo yu Menteri Rangba Kejala Konrad Kongkal Sangma kenang banyo ekjing syai ke bebenia. Haba kerani kelat patai kubor ba Presiden Tensong uli tu bagi sorkar jela lengba Menteri Rangba kelakular ya baro kibren bentah kenega kam ban apswa kumbalai benai kenang bagi sorkar kan rakyat kenekamat hakamat ke sorkar pedeng da kejing temu ban penjam gi katuk kan gi kenon an kibon rak jing e ginong ti doyong ule gentu bahaga jaka ben beteng e kejing syong syatngan kalau ngaba bah ban kedu ke sorkar namar kam dei batang da kejing syatngan ba baro kejing e kenla ban weng nomor dor bad ule pensyai bahado menta ke sorkar kadang wat kilat klenti baro ban weng ya kene kejing e kabla takjur ya kinong syong syong kejela Pembakalong haduk menta kejing syong syatngan hi klembuk put belam do ba Marshall SB Biam Kliriat kalapoi syakesngi kebakan riau laduk belas sedang yaka hakashitrik ujeliu ajan umat sanam jong ukyang nang ba halo kejing dawa ban penbiang bat penkelabiang ya kerukom ti doyong ha Eastgenta Hills ini kejing ki kelaja namar kejing mak jeng ayok kokot naduk belakang ya ke kam ti doyong Haga juga por haga ni kesni di sepangut ki patba kan top ki shinrang ki kentai bagi samla kilawan bane snok tilang haga jingalang patba baga jingat patba ka blakot da kenik association ban penbor haga jing dawa ban sya benti doyong biang ha Eastgenta Hills kini kejingat patba kelas sedang naduk lat rembai dongwa ka ba kilayat ban poi haduk ka office Deputy Commissioner ke district Eastgenta Hills ibor peniat distrik bat ki pulet keladan lupa kene kejaka bau presiden usyong syatngan kenang ban petngor ya ka syongsuk syongsan Kipat ba kila syong rut surok hadu bagian di jingbit bandrung syong office Deputy Commissioner kat bagi bor sensyar bagi bor pahara kila yang harut kerdop ke office Deputy Commissioner bentik lah kami kini ki jengkulmar ki balak banmi.
think the government, through the Honorable Chief Minister, he has already promised all the stakeholders, please wait, I think for 3 months' time. And the government will, will effectively try to follow up with the government of India, and also to get some kind of relaxation from the present form of the act. So therefore, I would request this person who is still in the hunger strike to, instead of fasting yourself, why not you meet the government, meet the CM directly, and then get the clarification. I think that is important. It is not only that you go for fasting and then you get the solution. So I would request, please come out, meet, government is there, we will clarify everything. But right now, as I said to you, the government is working out how to come out of this chronic problem, out of the present form of the rules, regulation and act. Kejantia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association kelarai bendang beteng yang kejengki syangsyatkan kebeliat mengkalahkan Nyosni. Kini kalau hadian bagi jengelang hatian didekat ke association bagi Chief Secretary Kejelau Syakir P. Ahmed kam semlalak dan pembunuh kinang leki. Apakah ni kelak pakai kubur kakak nyok tergujeliu Arhajar Arpun Riau u Information Secretary u overcome dekar beli itu belashi mekarai bagi ni kirai belatau ya ka Mining Committee hapdeng Deputy Commissioner ke East Janta Hills berke association mencenai ke draft na kebentar ke small scale mining policy. Oleh itu rubah sarkar kelap pediang menpesengi syipor ke jengwan rak doyong na syabar ke jelat tak haduk bandawan u Justice Kataki ke East Janta Hills hak arp kundai terik mentau benai. Nang ta ke sarkar kelap menaruh ke skim merap na kebentar kitu ke basyakta hak jengkang ti doyong. Kebelatip kum ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund. Apok Office Deputy Commissioner. Bat kelakular benekaran bat ka Janta Hills Autonomous District Council bantawi kaan yagi marpok kendo. Ulapan pauru baka association kampat hun namar baga mining department bat ka legal team kempat la ban ai benia ekarai ke Bapura. Bat ka ban up yau retired Chief Justice Uban Wan Hiar Syarilum Jantia hak arab kundai terik mentau jeliu. Hadian gani ke sarkar kelakular ban kat biang ya ke jingyalang. Kumtai ke lesye mekarai mendang beteng ya kejing syatkan tak ada duk baka sarkar kenda ai kejing kular halor ka small mining plan. Kinong ti doyong gidawa baka sarkar ka deban pleno ya ka jing ti doyong. Wan chwa nong tudu leto bahaga ni kejing alang gila IT ke dorkas bat pensngau ya kimat ba ula ke doru bahaga kendon sarkar ka babuk bendon cispa hektar ke jaka na kebenta ka scientific mining kalong ka bahe apalat. Ula kedauru bagi jing ti doyong Harilum Jantia kelas sedang naruk kesnem syajar kendai sepak prapusau klem dan jeng e. Aduk bagi National Green Tribunal kelawan bankang haga senam Arhajar Katsau kebelawan ra ke jing keta bagi jeng e ke bakrau gipat ba. Lapan kedau hang ne bau Presiden Jonggenek Association u Marshal SB Biam lapan ket u Woodland Hospital Hajawai haka kat ndreu terik u jeliau Arhajar Arpun Riau apok gejing senderan ki dekat bat ki bayang bahasem. Hadian bola shitam na kejing syatkan kaba kelompok opor kebelah sedang naruk syiterik ujeliau Arhajar Arpun Riau. Ke association kalapan menaruh baik kejing syatkan andang beteng dauba Jasper Tho na kesenong rembai udiu dekat dengan ke association hak jaka jong presiden. Yashong meeting Chief Secretary ka ikam ilong kumne ka government kalap pediang ban sina kawai ke committee bat ka office jong DC East Janta Hills bat rengkat bat ka association jongi halor ka phang ban draft ya ka small scale mining policy ka ba ka government kalap pediang ban pesange sipor ya udeuyong bapoy nabar hadu ban dapoy u Chief Justice Katiki ag arpeda tarik ranriu arjar ranriu ka balai halor ka scheme ka government kalap pensyai bakadon ka scheme kabala sarkar kala ayu ya kibasyakta ka kerteng jong ka scheme ka day MEPRF hapok office jong u DC East Janta Hills kabasaw ka government kalkular ban yakren bat ka JHEDC halor ban sina da ka an ya umar pok kendeu tang kita ya cispak angin pat hun namarki Lodon ngaji yang keren bak mungkin saya khot beng yang ini ban keren hadian balawan oleh Chief Justice Katiki. Tu kerja ki pat ba.
Kejing yaki. Kejing yaki. Kejing yaki. Kat bompet ngi kat barang ngimpat hun ngin yai piteng bat. Bam ta presiden ru dang dor hapo hospitali hapo jing sumar. Satkan kadang yaki. Kumut pinapat lewat pinapat ya. Jing satkan ngimpat ya weng kadang. Point number 1, the government of Meghalaya, in the leadership of the chairman, today respected chief secretary, he have started the meeting, he have chaired the meetings, and then he have go through all the points, the memorandum which the Komswa have submitted to the government. Then we have start the agenda one by one. Point number 1, today that we are somehow that we can get opportunity to be one the part and parcel of the mining committee. So the Komswa, he will select their members, 4 or 5 members. Then they will start to study, they will start to draft, and they will make it with the governments. They will work hand in hand with the government regarding on this small mining, because this Komswa is come forward to reduce the area of the minings. Like you have know that last time the government have opened that scientific mining 600 hectares. So the Komswa has come to request to the government to reduce the area of mining. So that is point number 1. And point number 2, that the government have request to the Komswa to cooperate with them and to work with them, and they will give some letters to them, the minutes of meetings, and all the minutes of meeting they will be written there. But from the mining department and from the legal team, they have said that now at present they cannot give any decision. They are not given any decision because they have to wait to our retired Chief Justice Katakisa. He will come on 29, then they will have and discuss with him. So we hope that the government, they will call our members from Giant Hills who participate in this peaceful hunger strike, and they will have a good decision after 29. And point number 3, that regard that they have raised about the financial of livelihood of the peoples who have suffered and struggles in that site. So the government today, they have a brief regard. One fund is there, Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund. That fund is led by the DC, who is the head of the district. Then all the members of Komswa who are willing to request from the government, they can meet to DC and they will go further for that, and then they will take a good discussion with him, and they can apply for that scheme, so that they will get a benefit for those people who have struggles, who have faced a lot of financial problems from coal of mining, a ban of the mining of the coal. So that is the point we have discussed today. But yes, I can assure you that the people, the members who present today, from secretary until the members, they are not satisfied the discussion. They are not happy with that. But because why they are not happy? Because not even single ones that the government have accepted what they have discussed. So therefore they are not happy that much. But still, the government have made it clear that they will call them and they will talk again to them. Then they will have a good discussion with them next after 29. Usambut Menteri Rangba Kejala, Uba Preston Tensong Ulong, Bagi Sorkar Jala Kamla Ban Penkala Kat Bamon Yaki Anti Doyong, Namarkannya Kaan Kahap Hapok Kabor Sensyar Jong ke Sorkar Pedeng Lani ke Central Government, Bat Kene ke Sorkar Jala Kamdon Bor Ban Penkala Yakini ke Benta. Hakawai Pat Kalyang Ula Pentip Bagi Sorkar Kala Penkre Ban Penlong Biang Yaki Jengkot Ban Penrung Kampulen, Ban Penklan Shushu Yaki Jengdon Kipulen, Bat Ban La Ban A Yaki Jeng Syakri Kabakambha Yaki Patba.
Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong ula pensyai bagi Sarkar Jelahi kamla ban penkela kat bamon ya ki an ti doyong. Namar kene ka an gahap apa ke bor sensyar jong ke Sarkar Pedeng. Bagi Sarkar Jela kamla ban chutho ne penkela ya ka kat bas ngobit. Ya kene ba Preston Tensong ula ai halor kata ke jengbam tre kinong elam. Jong ka Janta Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association ban pensange agajin ki de ke basyatkan kepala sedang naru ka Shitarik Ujeliu. Habakran ni gelat patai kubor haka kat Pratrik Ujeliu Arhajar Arpun Rio uba Preston Tensong ulong bakla don ga jingelam bakla halor kanie daga bobo jengkli babalik ke Sarkar kamla ban pentrekam ya ka MMDR Act ha megalaya ha baga jela ka hab apa ke 6th schedule daga pensyai belada kedekaan ka jela ka Sarkar kala ban penkela mardor ndai namar baga kedekaan Sarkar Pedeng kedan kerukom trekam ke beri banyat bat ke Sarkar India kenang banyo agi jeng penkela kedekaan Uba Preston Tensong ula pentip bahaka arpu arterik ujeliau ke Sarkar kan sepenlong ya kejingelang ban bishar bnia ya kejengnya jengbut da ke technical team jong kiro syampang ban watlat hatolaan em ban penjensur ya ke MMDR Act bat klaim kane ke data ke Sarkar kampatla ban syim ya ke nono ke senjam. No, for that, I don't know why should they say that they can't wait. As I said to you, this is not only that you can just write a paper and then you can change the law. They need to understand the reality. This is a central law. Some people, they mislead about the central law. They say, why should MMDR Act be implemented in Meghalaya because we are district schedule areas? It's totally, it is totally misinformed. So what I'm saying here is, the citizens of it need to understand about the law. If it is the state law, yes, we are ready to revisit it immediately. But if it is again central laws, there are processes where you need to approach. You have to go step by step. Then ultimately, you go to the government of India, approach. If maybe they can go for the amendment. So you should not just say that state government does not do or we are not responsive. But let me tell you one thing: we are very much positively responsive to any issues that we face in the state of. But did the government mislead the public that this MDA government was the first government to bring scientific mining? Because now we're getting to know that scientific mining hasn't even started. No, license has been granted. Because see, again, when we issue the license, it is not the government who implement it. No, this is the private party, the private sector who is supposed to undertake this activity. It is not the government. You can't blame the government if we are the one who has to do the mining. But I'm telling you, we can't. We are not. It is only for the private parties or the private. Usembut Menteri Rangba ke Jela ubaderu MLA ke Penursla Konstituensi uba Preston Tensong ulah kular bandra akmat ke Sarkar Pedeng ya kejeng kinong song ke lengkong kiba persya kejeng ker sainar sya aga jaga kaput ke bajenga shis pasan popro na zero line ke Pedeng ke India bat ke Bangladesh. Haba genta ya kejeng keno bagi padba ke persya kejeng ker sainar sya uba Preston Tensong ulah pensyai bagi nong song kim persya kejeng ker namar kade ke Bran Kambha. Dari kejeng kalong balada ker bun kisnong kum kelengkong bat kiwei pat kisnong kum karat nong scan kindo ya gijakarap bat gijakasong jaga sa jong kiru kum ta ke Sarkar Jela kan chimkya benekran bat ke Sarkar Pedeng kenang ban ker no ya usainar sya hajan zero line bat ban omlen ki jakasong jaga sa bat gijakarap jong kinong snong kani kejeng kular usembut Menteri Rangba kawan hadian keje kipat ba jong kisnong lengkong kabahab ke district East Khasi Hills haka hinyo terik ujeliau Arhajar Arpun Rio. Haka ba kiladawa ban ker yau sainar sya na zero line bat hopok ke Jaka kari India. Kinong snong gilai tiru ya kedor khas au SDO ka Penursla Civil Subdivision ban pensange ano ya ke jintre tat hado ban dapen bet ya ke jing Kasnong lengkong ke badan haka Jaka kaput bat kari Bangladesh. About the fencing, border fencing, and see the problem here is like this. In fact, the people of the state is not at all against the fencing. Border fencing is a must and it is very, very necessary. So therefore, this in the process of the construction of the fencing, what happened was, like for example, few villages in the name of Lengkong village and then some more, it happens in Right Nongsken, where the village, half of the village is outside the fencing. And number two is again the farming place that they do every
every year. Again, it is outside the defensive. So right now we discuss about this issue, and we would again like to also apprise this issue to the government of India, if possible, to kindly go further down, maybe towards the zero line, so that the space that we have, that we are utilizing or we are using for the farming activities is not at all wasted. That is the thing. You will be taking up with the central government. Yes, with the central government. Ke Sarkar Meghalaya kelapan kena ban penlong biang ya kejing khot ek kampulet ke batamai banelek persya ek kejing duna ki bor pulet waladang shan keladak pendap ya palat lai hajar teli ki kam usembut menteri rang ba ke jelau bakmi ek tenat home police uba preston ten song ula pentep bagrang don kejing duna sa shi hajar tam ki pos hak tenat pulet bat ke police recruitment board keladak ban pengkrai kejing dan kam baro kenang ban penmi kejing penbena ban khot kam hapo kini ki benai ki banwan kene kesenjam ketemu ban penklani ke bot rekam ki pulet abaro ki than no kendong bat kisnong ha ke jela Meghalaya baro kawai halor ke jing pahara ha ke jaka kaput kari India bat Bangladesh uba preston ton song uliatho banang shen ulayo ban penlong ya ke jing elang bat ke BSF banekaran halor ke jing kentat ke border guards of Bangladesh ban pediang iki brio ke beliau obat da ke BSF ha Nandir Char sector ha Southwest Garo Hills ha ka ba weunang Bangladesh usati Raj Banshi uba santusan semem karta ulas akun ha ka no man's land ko ba arbsau kenta hadin ba ke BSF ke layo obat EU bat ka border guards of Bangladesh pat ka kentat ban pediang EU bat kini ka kam galapan bet tat anda gi bahayeng ju kelawan lam gi kot kisla ban pensisha bo ude nong Bangladesh usembut menteri rang ba ke jelau lepen syai ba ke BSF ka syeme ke senjam ban penpai biang yakum kini gi brio ke bele ban rong bean cha India kam dayat kelenti ke badai bat ulo ongro ba kat kum ke foreigners act de ban le kene khnang ban ker na jing slam kurukom trekam ke sarkar ha ba penbet yaki kam kapot. Yes, we recently I had a meeting with the people. We have few challenges like that. Sometimes when we send them back, because if you go as per law, if you go as per the Foreigners Act, it will take a lot of time. So the moment they detected or the moment they found out people trying to enter to Indian territory, then and there is a they push there. But few instances happened where even from the BDR did not accept that. They said no, it is not our people, it is your people. So that challenges are there. But ultimately, while checking all those documents, they found out yes, they have done. I think you have to accept it, and ultimately those issues were. Hashwa bangin kimi iki kubor nginya phashwa shipor sa kini kijing penbana. Amlilay, pikalan. Kanda pi tharai kani ka pisa. Kali jono kani. Ba ka hospital te kala ajkai nang di. Binti Ashwa hang ni hadu nda de por kamu. What was Laitan? Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka corridor. Haba phai biang shaki kubor Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivex Aim ula pentim baki pulet kelayo ke kaipot jong ke jingle postmortem halo ke jingklat usamla tropimus khong maulo henrei kampat long ke bapura USP ul ongru baki pulet ke dang apru ke kaipot banlap ke dautan rai halor ke jingklat jong ke angut ke samla hakawe ke dukan red halom sopo
Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek ia mulia tho baki pulet ki layo eka kai phot jong postmortem halol ke jingkhlad u trophimus na kishnong penter nrai kani ke report kamlong ke bapura habakra ni kilat pathai kubor hakakat santri ujliau arhajar arpun riu Superintendent ki pulet ule pensyai bahagani ke report lalap ki dakmong ki belong ki non fatal injury ne kita ki jing mensau ki bam kata ya ke jingim penban la pensyapat begidan ki kenjat tiar ki banap apa ka kupo ju go bapen subah bu ula bandan ke jing ba me kayet ban menta ki da pulet ki da ap si kawai pat ka kai phot ban tip syai ke dau tan rai jong ke jing yap kani ke jing klong biang ya ke bat yap ban le ke postmortem kala jahadian bu pa jong utrofimus ul IT daga ejahar ha kasadar police station persya urang basno ba full moon khongdan bagi dikot jong village defense party daga bakeno bagi labom lati di ukun jong hapo yeng darbar shnong na dokanyo trik uyayong arjar arpun rio kat kum gani ejahar lalet bo ekamet yap ka yeng ka belasong po ka berni ha ka step jong ka pratrik uyayong wala ka shnong kala pen mena bulayap na ka jingbam yet ndre ukpa ula pensisha bagi ka company hap hadin bulayo eko ke video ka ba pedisha ka jing sha sho ba sha bom ukun jong ha ka bala slam ujor na mar bakina shuyo ha ka bari ekne ka video ka bala sapriang Nilayo ke postmortem report dari kam patlong pura atau report hakba kala impau bakidan ki dakmong hakamet jong bakran hendrai kita ki ka postmortem ko angba kita ki dakmong kimshin la dei kita ki ba ben hadu un tukat kam sim jong yam di kilong non fatal kita ki danru ki jinglap ki bekilap ki ni ki sharp ki ba nep ki objects ki pada nak po te lesi ki ade kumba ki amba u ba mi kayet ye te kala bande kata andrai gidang up mentai ka toxicology but ka pathological report hadin la yo kata ni laban patai ke ka daw jo ka jingap jo ka muslim show sai sitiwa tio na dia MKD yang ni dia forensic national. Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek ia mulia tho bagi bor pulet kidang ap eka kai phot postmortem ro ke jingklat jong ki angut ki samla we shinrang ba ko ke kenthai ya ki balalap bagi sidin utlai ha ko ki dukan red halum sopo harut kusurak Shillong Jawai Habakra ni galak patai kubor Superintendent ki pulet beli tho batang shio jingtep ki pulet na thanat laim khra rangkat ba crime scene unit bat ka forensic laboratory lalet ben kemi bnia ekene ke jaka lingba ke jing tokit ki pulet kli itho egini ki arngot ke bdeshi samla hagaba yakane ke kenthai le itho kum ka pronome hajong arpu arsinam karta na balat bat ushin rangpat udai usemantu hajong arpu isnam karta na ranikor southwest Khasi Hills yagi mediap jengki amshim ladan kano kadak mong lai no tang kadak telai hak rendang beladak benra ekishne grims na kebentaban pendap ke postmortem but labuk reka kum ke unnatural death halor kene kejingja ke bagi subah nengkong bagi ka company hap hi yaladi kat kum gejing tep na kinong elam shnong kini ki arngut ke trei marjan halum sopho hakaba kene kenthai ke trei hakawe ke cafe ke bonu shinrang pat utrei hakawe ke dukan ke bedi ki tiar light baik lami ne ki jagat trei joki hakamiet shwa banja kene kejingja hadu menta ki bahayeng jagni ki arngut kempat shimlawan ban IT da ke ejahar penban ki bor pulit gidang toket nia manwa de ka daw tenrai ke bala penlong ki ban shim kene senjam di lenen ka niyo kubor kuma por nyubje mistap ba kidan kita ki arngut sijor kidan ta kata ka shed ke ba dan hal lum sopho ke bade senda jong ke surok ke Shillong Jawai road di bat lagi badan pelai ha rendang juki di marmar hi ki officers na bat ki staff na lem club station ki ada pun kodol ka jaka ban inilah kodu ya ka forensic ka CSU juga forensic laboratory nanti na mau didiam bikin one analyze ya ka jaka di haror kan ni nilai identify gitu ya mat ki shinrang kuteng semanto hajong ba aku wisnam but I can take ka pronome hajong kaba nabalan shinrang udai na munai suara jan ranikor di gilayo pentip ki bahim basem di kum ka jinglap dan haka inquest ka baiki conduct menen haka tu ka ju ka cakabi lap komet
kim shem lalap anu nu ka jing mong hakamet jengki lain no taka lagi jama kemudian tentang ia kini lai lam stage post migrants ka kemet lara asam migrants pandai postmortem de ka report into yo ini kisi halor kani ka jinjiang ila register ka UDK salai police station de kumang itip nanta hi kalong ba kini patrai hangtu haju hitai jaka hajan coba jaka hi de ki laya lang samla hi katukannya de hadu manta hi kapau yu kadika suicide hi de dray kata angin sa confirm ni pentikana la yo postmortem report de kadau jo suicide tu manta hi da investigate balai kata kin da kadika suicide de ke kadau long iki bajim kanika di kaban hadu ban dekat yang lejong de katakan investigation kadangnya but the donning is a bit why you can take away cafe kemudian hajan hasnong lumsar po but usrang pada utrai ha kawai ka jaka badi kini lights but ki tiarian ka keteng jong ka jaka bakat trai ka kantai keteng ka alaya cafe ban usrang utrai ha taka lights and decor kemudian hajan hamta kisah hanum sopo hi kata ka jaka sa ru la pen bet yu trai ya kata jaka long la jong hi ndai kisah la jong de ha tu ka mi ru kata kan thai ru ka mi kumba kharar le pusan men miet na ka jaka trai de union rang ru mi kharar beje de mata ni dang study ni dang investigate ke ga pernong ki bakin simya kani kan ti Tesa kamu kini ki atli ki jaka ki trai dai di uju hitranya pun di uju trai hatu ni ila yo CCTV katu kan ni indang analyze ta forensic ilawan ban hakachilak ki hi ki amba ka naka position joka met nang tau lagi cema tau not to kapau i baga diga suicide de ndrei wala kataru ni hab confirm ni pentikana kan ya naka postmortem de nilai yo kejar minta exam ni kejar ro but ka jingto ket kan ya chakmat ban nikong ban pentikana ka de la ka de suicide ne ka de mata kumba pau manta te ka ide ka suicide ndrei kata ngin pentikana la de postmortem de ja ka de ka suicide ro te ngin habuan ke ka daw pakisum gani ti de dan ne am ka jing pergam ne dan ne am ka de jing ya ka ba ki boy hadu ni pun Hakasiba jong katayo dakispa angut kijat benreu hajong kibasa hasilong ringkat bat kesenjuk hajong students youth voice kila penlong ya kijing thang mombati hanong ba shilong kum kadak ban pen paw ya kijing sosi halo kijing klat jong ki arngut kisamla hajong hakashnong lum sopho bat kila dawa badai ban ya kijing bishar kabahok Kispa angut kinong shnong na gajat menreu hajong kibasa hasilong ringkat bat kesenjuk hajong students youth voice hagajen miat jaka kandre trek jeliau arajar arpun rio kila penlong ya kijing thang mombati ya kanong ba shilong kani kijing elang kade ban pen paw kijing snolem bat kijing penrem halor kijing klat kensan jong ki arngut kisamla na gajat menreu hajong kibala syam ya kimet yap jaki ha kerukom ka basubas niau ha ka khatsau trek jeliau ha kisnong lum sopho ka bahap apok ka thanat laim khra Kini syam bentah kena kijing thang mombati kila pen paw kijing sokya badawa bade ban penyo kijing bishar ke bahok ya kini ki armut ki samla la ban krewang ni bahaka khatsau trik jeliau arajar arpun riau na kalian ki pulet klio jing tep ka por nyo je men step balala ki met yap jong uwe brio bat ko ke brio ki belasdin pasi ha ko ke sem ke beran dulum sopo harut ke surok shilong jowai Kini ke belaklat no kini ke belatip kerteng kum ka pronome hajong ba na balat southwest Khasi Hills bat usemanto hajong Naranikor Southwest Khasi Hills. Yagi met yap jangki lepen kit notion grims kenang banyak ban pendep ek postmortem. Ki pulit kli tho bagajing tokit ke banengkong ke penpau bagane kadai kabala bendai bakila shim hi la kijing im. Ndai la kedau pada bagi pulit kin sepen syai ba andala yo ya ke report jang ke postmortem ke ban pencisha ki ik baro. Halor kane la register ke mokok duma hapo ka unnatural death case haka thanat lem kra. Habakrani kilat pathai kubor ka bini hajong ke badiga para jong ka samla pronome hajong ke balaklat no kalau ong ba ka jingwan jong ka hangne kade bandawai ke jing bishar ke bahok alo kene ke jing klat
Kalau kentu bat khot yaki nong shong shnong baro ban kershan kini jing dawa kenang bakum kini ki kam sniu kin jasho yaki wei pat ki brio ki basong basa akonong ba shlong. Kabini hajong kala kentat mardor ba ka pronome hajong bat usemantu hajong kila shim hiya laki jong jing im. Kala kedo bakat kum ke jing I haga video le itho shai ba kila shap penyap. Kala itu bah bapet ke jing long jing man lala abni itho shai ba kane kam de ke jing shim hiya laki jong jing im. Namar kum balai I video basa priang kajaka kalong kebelang kot bah bat ke yeng ke badan hang taru kami hap setia ban yap beriau lada sedien pasihi. Kalau benrap ru bagi ni isamla kim dan kijing yang hasam ba kim shim ladan dau ban shim hila kijing namar kidai buan belas konong ba banerap ban besai laki yang kisam. Namar bagi mla ban tip ke belajar kata kamiet keladawa bagi pulik di bentok ket beniak ba bagi nong shong shnong ru kini snok tilang ban yo ya kijing bishar ke bohok. Ka Jyoti Rani Hajong ke badai ke presiden jong ke Shillong Hajong students kalau ong ba kilayawan langkum ke kenhun jat ben riau baper ban penpau kijing snolem ba ban ai ka jing buram ke bakat do igni ki arngut ki beladu no ela ke jong ke jing im. Kalau kedau bahadu menta om pat dan batip ke dau tenrai bat kum bakalong ki pulet ru ki penpau ba kim patip ke dau ke pesisha. Kum ta ki kentu ki bor pulet bagin shimkia bat ban tokit benia halor kene ke jingja. We don't know what the matter is. It is a mysterious death. They claim that it's unknown death. So now we just want to request the police and the government to look into this matter seriously, and so that they don't they do a proper investigation and also unfairly. Thank you. सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। देखने से पता चलता है। देखो आप लोग जो वीडियो दिखा ना, वो फोटो में भी जो दिखा वो कैसा बैठ के और उसको उठाने से भी वो जो घर है ना उसका हाइट भी नहीं देखता है। देखो आप लोग भी वीडियो में देखा है, फोटो दिखा उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि उन लोग सुसाइड किया। सुना है ऐसा किया, लेकिन ये तो मर्डर ही है। हम लोग को जस्टिस चाहिए, होना चाहिए ये जस्टिस अभी हम लोग को चाहिए। तो घर में कोई प्रॉब्लम है क्या इन दोनों के बारे में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे हम लोग को अभी भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ बोल के, तो हम लोग वेट करेगा पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद। श्योर मतलब कज़न ही बोलो। तो आपको क्यों लगता है ये सुसाइड नहीं है? सुसाइड करने का कोई और वो जो आदमी को दिखने से पता ही चलता है वो सुसाइड ही नहीं है। जैसे कि वीडियो में देखा, आप लोग फोटो में देखा। मैं मेरे बहन का इंसाफ के लिए इधर आया हूँ। इधर कैंडल लाइट मतलब लाइटिंग किया है इंसाफ के लिए, ताकि हम लोग को इंसाफ मिले, ताकि ये हम लोग का ये किसी के साथ और ना हो। ये जो मेरे बहन के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, चाहे वो खासी हो, गारो हो, हाजो हो, या फिर कोई भी ट्राइबल हो, कोई भी मतलब शिलोंग में ऐसा घटना और ना हो। इसलिए आप सब लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए और हम लोग को इंसाफ दिलाइए। हम लोग खाली जस्टिस फॉर पोनोमी हजोंग एंड जस्टिस फॉर सीमांता हजोंग। हम लोग को खाली जस्टिस चाहिए। हम लोग को बस यही आप लोग का निवेदन है कि आप लोग हम लोग को जस्टिस दिलाइए। Amla jatla inilambana japhangya O jatla des kore togehina Amla jatla inilambana japhangya Da kejing sungkya rengkat kejing sunglem halo kejing syak penyap henriu ngut kejak benriu naga hapok kejala Manipur kabala ja dangshen hakesisa jan jong katayo kabala dam kanaga Elders Forum Shillong NEFS kala penglong ya kejing thang mombati hakandailat hakababun ngut kilawan banyashim benta Kanaga Elders Forum Shillong hakajan miet jong kakak lai trik ujeliu arhajar arpun riau kala pelong ya kejing elang bantang mombati hakandailat Shillong Komisi benta ban penpau kejing sokya ba kejing sngolem halo kejing syak penyap kin rengut ki patba ki bedegi naga ha Manipur. Kini kin rengut ki bala syak penyap ki kentop yu Reverend Manu Thiumai, u pastor Ken Pibau Chawang, u Penrong Wibau Thiumai, Henry Longbau Chawang, Dilup Thiumai, Bad Kaliwang Bau Abon Mai. Ki bala syak rabor ha kesnong Leilon Vaipai ha ka kalai trik ujemang arhajar arpun rio. Ha pedeng ke jengkul mar ke bala mi Habis kejap benderiau hakitan rilom juga Manipur.
Naduk gani kapor ki bor paharap kentup igi pulet ke Manipur, CRPF bat Assam Rifles ke penlong ya kejeng wat, bat akashpo trek ujeliau lalap iki mediap jekili gendrungud, nakathan karam vaipai hag distrik Kangpokpi. Kani kejeng thang mombeti, kadi kebelawan bani shimbentar igi nong shong ban pau kejeng sngolem shigilong yang long sem, kebe kendo igi kejeng jabas ngosi. Bat banduai ru na kebentar kejeng shong sok bat kejeng iteli. Kani kejing elang penpau jing sngolem kala lumlang gi hajar ngut kibreu ni kejat menreu naga hasilong ki kenhuan sang balang ki samla pulia kirang ba asnong bat kinong shong shnong kiberan kata kejing sokya ban penpau kejing snolem ba kejing snok tilang hap dan kene kepor ke bae in every soul some brightly burning some dark who brings a fire, ignites a candle, and makes it so. Carry your candle into the darkness, seek out the hopeless, confused and told. Our brother Ken Pipo, Reverend Manu, Penro Wibu, Penkun Bo, Dilip, Kali Wanbo. You're in a better place, I believe, from far away from all this heartache and the turmoil and the killing and the pain. The pain that you have gone through as human we cannot imagine. But yet I believe and I know that we're going to meet you once again in heaven, in a place where our Lord and our Savior will be there, and we will meet there and we will share our stories. You have gone ahead of us to pave the way for us that one day we will come and share our stories. The Naga Elders Forum Shillong represents the peace-loving Naga community in Shillong. At this point of time, we extend our deepest condolences to the bereaved families of the victims, as you can see. Nagas of Shillong, Nagas around the world are grieving the loss of our dear brothers, the Sikhs, yet not forgetting the many who have been killed in the last few years and months. The silence, the pain that our Naga people are going through is expressed today here. We have all come here to express that we are with the families, though we are not there physically to speak to them and comfort them. We are here today with the families. We want to appeal to the government of India as we submit our memorandum to the government, to the Honorable Union Home Minister, to the Honorable Chief Minister of Manipur, through the Honorable Chief Minister of Meghalaya. We want to say that we are condemning the killing of these unarmed Liang Mai Naga civilians and appeal for justice and restorations of peace in Manipur. Their lives were inhumanly truncated. Peace can never be at the expense or at the cost of slaughtering, dehumanizing, kidnapping, abduction, or harassing the innocent civilians. The Federation vehemently condemns this heinous crime inflicted upon the 6 innocent Naga civilians.
they have lost their lives in a very trying time. And the authorities concerned must immediately hold all people responsible accountable for this act. Today, the Naga Students Federation would like to tell to the world that this kind of atrocities inflicted upon the innocent Naga civilians or to any human race requires and deserves universal denouncement and condemnation. Wherever we are and whoever we may be, the killing of innocent lives can never be welcomed in our society. Katba ki dekat keseng samla himalangrin hakasengi balang kadang penlong ya ki jeng kendra ya ki dukan jeng ki barjala ki bakhi pateng hayo borsora ha Southwest Khasi Hills District kalami penban shipor kat maktin hapadeng kino yalam keseng samla bat kino yalam jeng ke himalangrin hadien bak hima kala kli bat yo ki jeng pensai kumta kala ailat ya ki SSHL ban pendap ya ki jeng tmu jongka. Ini akran bet. Ya kata ada. Iwai adin iwai kan bayang. Nadu nonglam pengajar di mana lagi masalah. Ini mah tadi tu mendang dia. Lagi akran baru. Baik, ini nongkat tendar jongkai hima. Ini bang ikat tendar barkaseng samlah. Maka bikwa pan pancing tip ya kata, pan naga hima. Don sim, don gigi baromo. Lawan pan pan ni nyiri pan pati. Tapi yang nilai. Nakalian jong. Nakalian jong. Ini pan 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 lupa i maaf pun. Ini kan semua yang malu. Halur ka kendrom kendram ka baja ka katnyo trik ujiliau arhajar arbun riau hayo borsora. Ha ka baladan ka tmaktian ka bajur hapading ki arkan huan ka tagi dukot ka seng samla himalangrin bagi nongelam jong ka himalangrin hayo borsora ha ka district Southwest Khasi Hills. Bat ka belasa kiru lengba di video ha ka banak liang uba pias lengdo presiden ka seng samla himalangrin ula keno bagadan gejek bentut jegi nongelam ka hima ha ka por bagi dukot kidang kendra trading license gi dukan jegi beliau ki banabar ke jela ki bon kayi ha ka ne kejaka. Nagaliang acting CM ke Himalangren uba Brilliant Henry Simyong ula pencai lang bagilat patai kubor banagaliang ginong penyak hima kim jumlah pentut igejeng kendra trading license jong gidikot kaseng samla. Nrekum kinong penyak hima ki bapet ke syongsuk syongsan jong kiyau kahat ki syuan bankeli bagiwan le ayu namar bakim dan jiktip AA. Barhadian beli ojeng pencai uba PS lengdo ki lasya iki bagi pendep ya ki kam jong ki ban kendra trading license. Nrekil mahampat bakim deban pentut ya kikam ke bakta ke hima. Uba pias lengdo syamla sengap hadian beladap ban kendra trading license bu ulalit bentuk lar se ke kerdop lum khajna jong ke hima. Dag bakeno ru bagadi ke kerdop ke baju lum khajna bean. Ha ke bakalami kejingannya ke bajur hapadeng ki arkan hun. Ha ke bayde bakania nak liang uba watlat lengdo secretary ke Himalangren ula pencai bagani ke kerdop kamdai ke babean. Mereka ke kerdop jong ke hima kabaladanar ugi por ki mamenchua ba ulia thu ru ikan ka kerdop kadi kabaliyo ajing itu naka KHEDC matgi bor penyak district kumta nakaliang kinong ilam ki Himalangren kila program juru ba pias lingdo da kabakeno ru ba uba pias lingdo udu ubrio ubajukun kulmar ka por ya kajing syongsuk ha kahima
Mentang ini langsung ada video apa sih? Himna belum ya. Dong ini langsung mentah bang. Dari sengap ini Iwan cek ini kadon yang kelina kayak Iwa. Dari dia tinggal di sini dah. Aja pukul dan lihat foto video Kim don hok. Hai, Kim don hok pan cek yang ini ikun hajar. Bang ini Iwan napo hima. Para kun hari ini depan para ini napo hima. Kalau kata hima kepada yang di video banyak selesai. Banyak saya hai kuru. Ini pun gini. Tahu. Karena ini kan dia tu mengaga jingwan hang demo. Yang nomor kamdai nomor baru di saya sama malam long kadon em kagit hima. Dia bilang kadon em kagit hima kadon. Ini kalau praktis nanduk kahima nanduk perendahan Thai. Aduk tak kayak di kemajulong. Pat hapo jong kahima nilayo ru ikaji itu jong ka konsil ikan gigit. Nadu rendahan Thai. Ini kalau long praktis hapo kahima jongi nadu por pelong kumahi. Pagkatahi kaji pensay ka jongi kini kapor pamantak. Tapi yang niwan hang ni pat bangin nama bangin pat bana ya kajing auction di. Bano kaya nadu payung labe sir. Kadon na kadon. Nani ba yung sa? Haba ni ka konsil atau mana? Ibala kawan sekolah ni data daga konsil nomor kadi kabor halo de kahima ane daga ikut. Da khamwan ai takibor Udah nak bengej, one we bring one come dekum ni, one we bring one come dekum tai. Habron kita berpendisai kata. Habron kita berpendisai kata. Wasiwan dulu kali sudah on kali kata kam lak bolong dari lu. Om lak on pedeh kelti jong beriu, ane leti jong ka anyu om lak on pedeh kata. Jongi ni lak lej ban jurip hang ni pok bosora. Hatu kadon em kajing bu git bi an jong ke hima. Namar ba katkum ka order jong council kapa kajing temu jong ka hima kajing IY ban IY ya ka yau ka kasan terik kas council kala pas ke ni ka order ba katkum ka ni ka city kapa pas ka kasan terik April arjar pon riu lak keren sai ba usim la ni acting sim omla ban IY ya ka yau kat ba pimpat penbena kasan sngi ya kajing auction ya ka marhimah namar kadang penken ya ke administration langrin rules section pra subsection lai but ya ke section cutway subsection iway jong ka KHD establishment management and control of market regulation katundai spa katundai namar ba u acting sim upen bena hak tu kapor hak kasal terik badu auction hak kasan terik tak tahu kikun ki hajar kilong persa ya kata namar balai katkom ka rules jong hima ka dai banlong khatsan sngi gijing penbena tenri ukhamyat ya kata bat hakmat jong magistrate katu kapor u acting sim ula thok ula pular banong banumyat cekmat rei menta uyat cekmat bat katang isaki hadin bangilawan ban jurip hang ne po bos ora ngilap bakadon kagit jong ka himalarin bat kani ngisim bet bakadai ka illegal namar kata ngilakren sa ka police department leng ba u in charge jong kani ka police station hang ni po bos ora ngilap ha message ru sa i magistrate i bawan hang tu khatsan terik i balong i BDO jong ka raniko but nakaliang jongi habangiwan banjurip hang ni ngilap ba kini ki illegal activities dan ki kam bian ki jingkrong bian ki kredop bian jong ka hima kidang ya cakmat nakaliang jongi ngidawa ba kidai ban penlong swa katkom kalenti jong kaan kamut kila ban ai auction da ka ba ki ai jing tip segi kun ki hajar khatsan sgi haswa ba kin auction ya kamar hima bekene kaget kumtu kumba ngi tip sai ba kahima kala dep banyo ya kajing menjur na ka konsil banong ba PS ba kahima kabiyo ya kajing itu leng ba ka market rules jong ka konsil kata kolong ka ba pakla ya kaget kam hapa po kayo kahat tidak menutu saya kata ngidon tang mai tili kiyo po kahima ta kade kiyo mo pelun kiyo borsora ba kiyo sonangrin kita ki hapo ka market rules ka konsil henry panekren spangeni gigit ba kiwi de gijingmi kini kem hap ka hapo ka market rules henry ki hapo hapo ka jingpe jong ka tanat ilaka jong ka konsil ba dia kene ihap suru ya ka 1 HR ane kasi penta na ka jingmi jong kini gigit si ka konsil
But habai dai bekane na ka leng jui ka hima ila dep pentip ru ka konsil hadin pinglayo ya kata ka jing aiwai. Kane kadai ka chithi ka bangil pentip ka konsil habai dai ka jing aiwai ka jongi bangil dep banaiwa ya kimarima ka kasan tarik jongu penai April. Kane kadai ka kot jing pensisa ka bangilayo ki bangil pa ka konsil. Kane pat kadai ka we ka chithi ka bangil pentip ka konsil mana ka leng jong ka hima kala dep an pas ka budget. Nak penta ka stem ar pendu punyau. Hang ni ngila de thosai ya ka 10% jong ka market share ru ngila thosai hang ni nang ta kini ki tu ki ma ke bana ka len jong ka hima ka de pan aiwai. Nang ta kane ka balai ka pes ka balai ka baki kiro sai ya ka penta ka bana ka len jongi ka hima ngi phia ya ki share. Kata kalau kat kum ka resolution jong ka konsel hi ba baro ki ma ki phia ya ka jingbi sya ki prabenta. Wat hane ngila tho sai ba kane ka share ka bangila depan ais ka konsil. Kane ka share ka bangi na kaleng jong ka hima ngi depan sius ka konsil kata kalong kasi benta na ka prabenta ka ba ka hima ka dei ban mi. Ya bai dei ba kane na kaleng jongi ka hima ngila depan yo ru ya ka jing menjur na ka konsil na ka tanap ilaka. Ka baki la pedang wat menjur ya ka jingmi jong ka hima ka bal depan aiwa ya ka santarik. Badru kila menjur ya ka budget jong ka hima na ka menta ka snem ar pendu punyau. Te namar ba ya kini baro ya hapa ko ka jingpe jong ka tan ilaka. Te kumta ban pen phai ke ka jingkalo cuma PS ba ka hima company yo ya ka jing menjur. Kalong ka jingkam ka balam ler bat ka bapakla. Namar ba khai ka jing kisah kane ka kam jong ka hima ba juga konsil. Te ban ong udah uru shimet ba na kaleng jongi ngi pan yo ya ka jing menjur na ka konsil kalong ka bapakla bat ka balam ler. Namar bawat na ka konsil lu ka klem ong kumta. Nah kalian juga konsil kalau ada penpa eksti, kalau ada penmenjur ke budget ke jongi, dia kemudian pat enong ba hari mentah kan ke jing aiwai jongi kalau ke bapak lah. Namar bah ke jing aiwai ke jongi, ada pentik ke konsil, panggil kok syairu ekidor jong kita kinong job ikat tenda. Dek ke bami menin kalong tang ke jing ke yalam bakala cuma PS marwai, tang ban yalam bakala sekui pat kibriu. Kibat kamai, ini kibat kai, ang tiap borsurai expert point. Te nakaliang jongi kum ka himang idap daga jing sokya hagapan naka por sa kapor uni uba PS lengdo uba kamel de ba uta ude presiden jong ka samla ujuwan ban pen klumar naka por sa kapor hapo ka himang ka jongi haga jing sha wa ude kun u hajar jong ka himang tenre judon benta isu bat ka himang naka por sa kapor ujudon ujusa ba sa shilong bat kibabon kikam lang hakayap ka im lene hakano ko benta jong cingdon kam hapo ka hima ju don benta isu tenre usu sa ba shilong usu control usu mix social media betang na shilong tenre dia ka jing jong ki khon ki hajar ya ka jing jong ka hima ju tep ju don ka jing kli te menen ro kalong ka ka basnosi hakaba angi hang te borsora menen baule hang te borsora te ukono yengi kum ki noilam jong kahima ba nilai bentot ya kata ka jing khenra ya ka trading lesson hang te borsora te ha jing sisang ngingim don benta berkata ka jing khang ya kata ka trading lesson kata ka syong ha ka mon ka jong u la u check ne la check ru ya kata ka syong ha ka mon ka jong u tenrengi nakalang kahimang isan maham balada don kino ki pawan khayi wan pateng hang to klem ki kot kisla ki babyang yinom sha te kata kadai ka kerwo ka ba nakalang ka jong ikum kahima isan maham te ka jingkano ka jong u menen yangi ba uang ba ni wan pentot ya kata ka jing khanrat reading lesson kalong ka ka ba baklah du kata te ngim don beneta ban khang kata ka jing khanrat reading lesson ka jong u pat ka ba khams ngau khia shu ka long ba menin ka sngi wan hunte borsora ban pentot ya ka jinglum bai musor jong ka hima hangte hagiet borsora de kumbala penshai lo sekretari mene ba nagaliang jong ikum ka hima nila ju practice ya kani ba ka judon ka jinglum ya ka bai musor na ka por na ka snam hangte ha borsora siragau te bat menta ka snam ru ngila stang ya kani ka jinglum na duka
khatsan tarik jong April arjar apun rio pan lum ya kan ke bai musur bat nila aiwai ha basit basai bat nila yo ru kumbala ong sekretari di order naga dis council ban aiwai ya kate ke giat ha bosura bat siragau bat kiwi ki cingmi jong ka hima ti kong ka ke ba sngosi edo kata ba naga por sa por uni pias lengdo uju bisni uju pihun ya ka hima naga por sa por namtip ka don ka selendet ni don mano ba sponsor u na ka benta panwan ban penwit naga por sa por ti kumbala ong sekretari mene ba nakalyang jongi kum ka hima ngel sim ya ka rai ba kino ki eksportar lani kino ki bawan khai wan pateng hangto kim dei bandon kano ke jing arthatin regi dei ban ai ke jing trilang bat ni ka hima nomor ngingem shamle ya kano ka be an ngingem shamle kano ka blong persha ya ka an dan regi le kat kum ka an ti ban ong ba katu ka jingbu khadop krong khanjana jang kalong ka be an kalong ka jing ya lambakla ka ba hadu kata ti mdei tangkan ni kawai tan reki bobon ki isu ki bau ne pias lengdo usu penmi na ka por sa ka por ka jingkano ka jong u na ka jong ka hima ti kalong ka ka ba ngem snow tanat ya ka ne ka jingle ka jong u ni penram jor hadu kata but ngila banong ba pias lengdo umdei beri bobha dei tang unong pen kelumar ya ka sukasan nong pen kelumar ya ke jingyat biang jong ki kam ki jam jong ka hima Ka Committee on Subordinate Legislation jong ka yung dorbar thawan ka Bihar hakala siu ble jong ka tayo kalawan poi sa ka jala Meghalaya hakaba kalale yakandu bat yakren bat ki dukhat jong ka Meghalaya Legislative Assembly Ya kini ke jingelang la penyad ulam pang yang dorbar thawan ke jala Meghalaya Thomas A Sangma kat bai ka kanhun ginom ikmat ne Bihar le lam du chairman jaka Committee on Subordinate Legislation Manohar Prasad Singh rangkat ke jingedon lang ki dekhot ki bagentup yo Chenme Atit Singh Murari Mohan Jha Pankaj Thakur Sujit Kumar Abidur Rahman bad Asif ki officer ki bawan lang ki bagentup ya Suraj Kumar Pankaj Kumar Rai Shubham Kumar Abhishek Kumar badu Chandan Kumar Jaiswal. Ya ka Committee on Subordinate Legislation ka Meghalaya pat lam ikmat du chairman uba Gavin M. William rengkat bagi dekhot kebentup u Dr. Mizanur Rahman Kazi bat ba daman bat lamare rengkat ke jingdan lang secretary ka Meghalaya Legislative Assembly Malthus S. Sangma bat kiwe. Habakran na kejingalang Thomas A. Sangma ulong baka Committee on Subordinate Legislation na Bihar kelawan banyo igijing tip bakle kendu ru igidkhot jong yang dorbar thawan ka Meghalaya. Uli thu bahak ni kejing kendu kliyo banekran bat bane pasat jengmut aga bedai bakurkom trekam jong yang dorbar thawan bakle samru markel yang igijing tip alor kimat baper. This is a Committee on Subordinate Legislation from the Bihar Legislative Assembly. They have come on a study visit and there's a courtesy call to our Legislative Assembly and ISS speakers. I was very happy to receive them and it was a very good interaction between the two committees of Bihar and Meghalaya Legislative Assembly of the Subordinate Legislative Committee. So, the two committees discuss about the present functioning of these subordinate legislation committees, how they function, and shared their experiences with each other. It was very productive, and we also have learned so many things. And they have also taken notes of our functioning. They were very appreciative of the functioning of our committees in general, and they were very impressed about your visit to Meghalaya, and they were very happy that they are going back with fond memories.
Menteri Ketenat Arts and Culture Uba Sanbor Shulai rengkat ban Menteri Kekwat Kakia Uba Wailat Miki Shela hakse balang jong katayo kelalet jurip ya kejaka hajan kakyang nangba Government College Hajawai West Giant Hills bantai ya umat saknam bashirin yang jong klawat keri ukyang nangba bat kelalet jurip ru ya ke District Library kam Auditorium bat penpau ya ke jingdan kam bantai no ada kebatmai namar ke jingtai ke barim kam longshu ke baskem. Kini ki arngot ki Menteri Sarkar bergentup ubah Sanbor Shulai bat ubah Wailat Miki Shela rengkat bagi nang alam shnong bagi dekat jangka Jantia Students Union. Kilalit jurip ega jaka jangka tenat transport hajawai da kejing temu ban penur long no ya ka jing temu bantai ya umat dor bashirin yang jong klawat keri ukyang nang ba. Ubah Sanbor Shulai ulong bahag senam arajar arpuar hakapor bulang Menteri Ketenat Arts and Culture. Kila shimkia banwan jurip ega nega juhi ke jaka bagi lapa ega jing to syaka transport bat punch poja square feet ke jaka ban penyang yang umat. Mereka lawan no election bat shim lalong Menteri Sarkar syu bat kenega kamru kelas akut no. Ubah Sanbor Shulai ulong bakan ni kende kejingon jurip ke bakat do bagi larai ban yang bet ya kejuk kanong rem ban punch poja square feet ke jaka nak ketenat transport. Bat hadian kania on sedang manfaat no ikikot gisla bani penyang no uni umat. Bat an bo ru ya kejaka bam jaka songkai bak kejaka bo record history kenang bakan long kejaka ke ban kering kinong jengok kai perthai. Ulong ru bagadau ke bapnlong yu ban teyo madur jong ki klawat keri gedai namar ulasaki bahas State Central Library Shillong udan umat jong Indira Gandhi bu Subhash Chandra Bose. Kadbayo Tirot Singh kyang nang ba bat patogan dadantang uwei umau kerteng pada kapor bulang Menteri Sarkar oleh peniang umat jong Tirot Singh kyang nang ba bat patogan. Bagani kejeng peniang kedai na kejeng ajeng mut jong ibabun kisamla bat kumta layat kanong rem ban trei bet deka kam bat ban pendunai kejeng keren. Namar kakam kakam sawa banya kaktian. Uba Wailat Miki Shela ulong ba kejeng jet ikene kejaka kadai namar bagadan mar persya eka kyang nang ba Government College kebede kejaka pulia kebela rembha. Bat ikene kejaka ban bo yu umat hami mentedu ansai kerteng da kyang nang ba square. Hadian kene kene kenuhun kebelayalam di Menteri Sarkar kalit banjurep ya ke District Library kam Auditorium kabadan hamentong ha District West Giant Hills. Ha kaba kibor kibdai kemi kelepan pau bagi paya bagi maunong rem jong kene kejingtai kebela rem kimlong syuk kibas kam. Balada syumaramat ru kamlong kebabiang. Menteri Ketenat Arts and Culture Ubah Sanbor Shulai ulong beladon kam ban penprano ke District Library badai bantai no daga batamai ha kaba ka jinglot na kabantang ke project kan kot kumba nyau pau ne prapau klur tengka. Ubah Sanbor Shulai ulong bakat kum ke jing ai jing bit ke batamai ha ka bantai ke building asya bantai ke G+5. Nrai barok kan syangpat hagi ban IT ke kaipot bat kin penkre ru ya ke detail project report. Nrai ulong na datai ke G+3 ru kan long ke babiang ba. Ya ke bentang ke basyapok kan deke jaka peniang kali ya ki pat ba bat ke bentang ke basyajrong dan ki hall bat auditorium bat ki wei ki jing don kam. Ulong ru bahadian bagi Sarkar kelayo ke kaipot kumta kan sapa ke jing terwa sya Ketenat Arts and Culture jong ke Sarkar Pedeng ban mang ke pisah bantai ya kan ke project ke batamai. Ubah Wailat Miki Shela bulang ru MLA kathan ulong ka bakham long kerpang hajawai kelong bahadu menta kidang don ya ki jinglek sawangka bat bun sien lash pen khalai nusip manu ban yo ban syong petkai bat manu ki ban om yo petkai kum tadon kam mencinai ka hol ka bakat kum gane ka jok ka bamenta ban yo padan kam habro kiliang kam tam haba ka jinglek sawangka kelong ru ka wei na ki benta jong riti dostor na ki por ki barim badan kam ban yale ban penek pensa yaki. Jemriu de pedida ka kambi dengan hapor bangalongan adan konsor minister labun tegi ngacu sim tangoi gunuksa hapo State Central Library la ni so tham campus de pochilong de pipet ya umot jongka Indira Gandhi bosirni yang don umot jong Subhash Chandra Bose bosirni yang don nre jong Tirot Singh jorong ba paton sangma don tong monumen tangoi monumen de pisim jong babu so tham ru don batang stek te kawan gajing keli hangan nang la wan kumuar long kumuar kan konsor minister ajar arpuan doing the inspection ki wan samla sapoy kiong ba jong Indira Gandhi bana po Delhi hang ne pia bu sirniang no modur Subhash Chandra Bose pia bu sirniang kadba jong Tirot Singh jorong ba don ta kapor jong ngilaya ngila peniang Tirot Singh jorong ba padon suma ba sirniang apo latot
Te kalau ngarta daga suggestion ki babun kam tam ki student. Ki youth ki samla samoy ki bai jengmut. Tengi ya kata ni tre bida kam nomor ba kam gong warga tin parang gong walk mur tokles ka kam ka kam jambai tin. Tengi mdon por bali hala cha surok bali hala cha yo bali hala cha hat ko pun hala ki ba sukut tahang tu mereka kam le. Tengi le di ka ni ka government ka jogi ka long ka government walk mur tokles. Dang man ki skiru sanpuar hajar crore ki ongoing bar ki upcoming national highway schemes haklenga state ki turu ngimkern da chief minister baru union minister jungi nalin get geriji wan ban inaugurate ban plan tiki hantu beli bakapau ka kam tiki pai ba kala de bersungtu nang nai chapat ka de ba ke bendim ya kan uksa ka bangapa ina kubur ke walk mur tokles kran kindiat Tracibun ke dan nakadau ngi menta kada kabangyawan ang neru ngasulong suya tu sabi bagi pai ba juga dikasih jantia bergoro tip ba ngi penduna ya kentien ya kala kula sayo saat lebih singkir ngi trebi jar kakak Pak Banai Kublai yang Minister Arts and Culture Pak Sanbor Sulai agak juga pun Pak Banai Kublai yang Wailat Miki Sulai pada Minister Sport agak juga pun dari lokal MLA jongi bagi don ke John inspection ke bangi lek nadu nang tei na pok kiang nang ba ngakwa un pun kan ma ba igan ni jing dai ban tei tu life size ta su jong kiang nang ba kata ke jaka po mi mentru kala ha po mi mentru ngakwa ba kan pun kan ma ba nagal yang jong gesai nila ayai lentina do gitu ki por mun chua ban pan ni ban dawa ban yo life star su jong kiang nang ba ngakwa ban benti pp ba kata ke jaka ke dai ke jong ke transport department apo ke transport ke don ga MTC ke badai try kata ke jaka ke dai ke Miklia Transport Corporation nagaliang jongi na do ti por babat di Sanbor Sulai kumi Minister Arts and Culture nilalai na do tu por ban pani kata ke jaka ban tei umot kiang nang ba kata ke jaka aku tu por babat u dasakiat kum Transport Minister hadin balakut ketem jonga ba Sanbor tu hagi tu por keniga jing dawa jongi kala susah kut nak kum tu Tinggi siokman membentang sing la don ke joint inspection ki nagaliang jongi minister barar ngila kila pensingaw bangi pa na do chipewa jar square feet haoy naliang ke transport corporation ki don jing tharo na do DC pakila ah do sijar kat sanspa ke dai ke jaka berit ba ngila pensinatang stasio kementang siokman ba lawan ke inspection ki kerman scam ba jing trestom jongi ni ar minister ba jing urlong jongi ki kum gaseng balang kum gidong songsno kampang gumoong wat ituris ro banwan ang te kan long ke jingger ko yigan kan tanjo ki dolang ki challenge park ki kapak ki garden ken ki jakar ban bu ya ki mau bertegi ki mau nongrem ki story siapang jong nong ba sedun buon ki atau ki dolang ki jakar les kopi bar dan ki jakar disha ki cafe ki ngai karang ma ki tourist jongi na bro Citrup jong North East pada dari India ada lawan nukin sup bagila baronia di sya di dut gila baronia songkai ban dia songkai dia sondur sondar karena bagila ban ra ya kana kubur om tang apor ya cijen tiapot apor North East pada ka India ju berko bangi lawan hang ni hakne ka jaka jong ka ni ka NTC land kaba nakaliang jongi kwa ban one page nang taban one survey kene ke cakak nang bangila ban ya kren da ka basai ban ka MTC kan no ka area hoi ban minister bade jong ka transport nila de verbally nila de dia kenduk mo ka meeting dan nakaliang jong iru yong em namar da ka pihapan pensai kan no kata ka area bo pidon kam nang ba iru indra hapo ka boot jong ka MTC de nakaliang jongi mentakas ni nila wan bat nila ya lamro ya ki engineer no naka tunat jong ka tourism department ban de ya ka survey ban prepare ka DPR dan mentakas ni nga dap ka instrument ban namar kani ka de ka it is something ka ba long very connected but way for way no song jong ka lom chai tia jongi but balai ni choose ya kani ka jakaro namar ba kumba yo I ba kani ka de just opposite to kyang nang ba government college kani ka de ka college ka bala rem bat ka bala ai ka tek no nongelam jongi tena kata kadau ni kwa ru ban penbu ya keneka jaka hang ne ka bangin sa ai ka tingkat yang nampak square te kini ki development bat nga khmi lenti ka lam jongi minister beron borom badai pe ya ka tenat art and culture ba ngin yo ban cemur long wood no ya keneka jing frang bat nyang nur jong snok
Hashwa bangin kimi iku kubor badangsa ina pai biang shwa shipor sak ini kijing penebana. Amlilay, pikalan. Kanda pi tharai kan ni ka bisa. Kali jona kan ni. Ba ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti Ashwa hang ni hadu nda de por khamo. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor. Habangin petang biang ya ke kubor, saja siangin penken mau ya kimat pakonsan jong ke kubor mentah katayo. Beli unitin gat kari ya ki projek suruk ba balai hajar aspa khat sau kelut tingka. Wanra u executive member ke finance ya ke mang tingka ke beduna khat rio point kendai ar lak tingka. In petang uba marshal bat ke JCOM SWA ya ke cing yaki hun ya ke cing yakran bat ke sorka. Kidak kishin halo kicing yap ki arngut halum sopo ki pau ba kishim hi yala kicing im ong uba vivex im. Yashim benta ki pai ba bantang mombati halo kicing syap yap hendriungut hamani pu. Mi kat maktin ke bajur pedeng ki dekot ke SSHL bat kinu yalam ke hima langrin habor sora. Bat ke Meghalaya Sports Conclave hakasin benengkong hashilo. Kum shibenta banyale ban pensung thu ikipat ba shapang ki an ki kanun ki batmai hakasi palai jong katayo katanat kampo ing ke sarkar jela kala penlong ya karan san pen inam ne kanianya sanhita exhibition hanong ba shilong Katanat Home Police jong gejala Meghalaya kala penlong ya karan san pen inam kania kaniai sanhita exhibition kebatmu ban pecai pet bah lot an timai ibadai naga benta ki kamruna kini kejeng i galong berengkam namar gejala Meghalaya kala jam dap arsnempura ha kejeng penjari ba kejeng pentre kami ki an timai syidke hitung arazar arpusau Kebelawan ban bujri no an ibarim baju pentre kam ya kepala cispas rosnem agani kesini sembut menteri rangba gejala ubari ki Katanat Home Police ba Preston Tunsong Kebelawan bani syem benta kumbuk kongsan abagran agani kesini ula penpau kejeng sokya kemakrau lo kejeng long jengman ba kerukam perkat kisamla ha kaba ula kedau syai wala kilatip pahai ki an bat ki kendon anda kejeng syai kalong bagi bod ki an tang namar bagi tiang ki pulet bagi kejeng syak dan kuna am namar kejeng sokya dan kejeng sokyo syong san bat ka bahag kamiat joki emang salam ula kentu ya kisamla bagi nong syong bagi deban petlano ai kerukam perkat bat ban bod kendon na kamon ngubha ula pensyai bagi jeng bod an kadai ban stanghin la dia namar bagi kendon ke sarkar kilong na kebenta kejeng bahaj ki nong syong hi bat om dai ban syem yaki kum kejeng tombor ne kejeng pensyam na ke sarkar kanang menelek persya ikni kerukam perkat ula weru igdar barsnong bagi di benesnok tilang bat ke sarkar ban pentela ya kani aba kedau halor ka phang trikam uba Preston Tunsong ula sot ya ka T3 framework ka bathau ya ka timeline ka technology ba ka trust menong kumlenti ka babnya benelam lenti ka jing pentrikam ya kini ki antamai Hagan isi layo ru ban pensyong kya ya ka program da ka jing ple pat ba ya ka SOP bat ka jing ai kusnam ya Dr. Benjamin CH Momen da ka benta ka jing syakri ka bakor do tu hagan isi le don lang ru ikong ai nongrang Director General Kipulet Kejela ibel ai ka Kintian Pediang Sobha uba Frederick R. Karkongor Principal Secretary Katanat Home Police lambat kiwek officer Katanat Pulet ki kena skul bagi samla pulia ibelawan mani syembenta ha kena kerensan I don't know, I experienced myself whether it's right or wrong. The issue here is the state of Meghalaya, especially for our young people. They know the laws. They know each and every line, even the semicolon, even the colon, even the full stop. They know about the laws.
don't do this or you have to do this. Everybody, when you ask them, they know you. But the problem that we have is this. Whatever laws being implemented by the law enforcers or by different departments in the government, the behavior that we have here is very, very concerning. Why I'm saying that? I question myself because when I was young, students like you, I'm the person who is so scared of police. The moment I see a uniformed guy, then I will run away. Or if not, I'll try to avoid to be near him. So I was also driving scooter that time. I hate using helmet. I don't like using helmet at all. But what to do? I have to use it because I'm scared of the police. That is the mistake we have. That is the behavior we have. I did not think that wearing or using the helmet is for my safety. It is for my security. But I fail to understand. I comply this just because I don't want to be fined. I don't want a penalty from the law enforcers. So my dear young boys and girls, let us change the behavior. I think it's time that we need to change. These SOPs that we put it in place today, let us treat it that this is number, it starts from me. And then we will spread this to our family members that yes, I need to abide by the laws, by the regulations, by the SOPs. It is not that the government imposes you to do that. If you feel that the imposition is done by the government, I think that is wrong. The government bring in regulations from time to time for your own good. For me, for all of us here, for the community, and also for the citizens of the state. Gatanat Sports and Youth Affairs ke jala hakasngi ba arjung ke tayo kala penlong ya ke Meghalaya Sports Conclave arajar arpon rio ha courtyard by Marriott Shillong ya ke balawan banya shimbenta da kinong yalam hakaliang yalekai kinong thau ya ki polisi trekam kinong yalekai bat ke rio shampang haki karkhana banya tai na kabenta kalawai hakakam ajing shakri hakakam yalekai bat ban pen kre ban penlong ya ke National Games hakasnem banwan. Ya kani kejingelang jangka Meghalaya Sports Conclave Arajar Arpun Rio lapli du menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma. Rangkat kejingedan lang menteri Gatanat Sports uba wailat Miki Shila ki head officer kino ilak kai bat kiwe kebelas akhat sengobha. Habakran kejingelang Konrad Kongkal Sangma ulong ba kejingken show kejela hakika melak kai kedik belam daga thong kebayar bantai kejinglong bat kakabu na kebentai ki samla omtang hakaban be ya keban yo ikita kema. Ulong ban ki babon ki jing e belayi bat ki kabu ki bami ni ki jing e tas ngotu bagi samla ke jela ki dan hapdeng ke jing e bat ke mensiam jong ke e ke bak sarkar ka kwa ban kenjo bak ke lentiyat ke basdang haki kamel akai baro ki kwa e kata kema angnut bani i bagi kurta kema hiru hagi ki lumpung el akai ndai ke ne ke jing tmu ke bakat do e ula banjor ba ke jing tmu ka bakam he kalong ban penlong i kamel akai kum gerkom im bat ban penti kena bagi jingil akai kirap ban penwan dore kalawai bat penwan dore ke jinglong je iwe samla ke jela ulong ba ke puli putih kedang yai long ke jing e anre ulong pat ba ke sarkar suki pasuki kalayat kelenti ke badai ha ke ban si ke jingkala ke puli putih bat ula penpau ba khat pralak kidai ke ba po arpos nem garta
kebamut basan pau nak sispa nak inong shong shnong kidai ki bahapok kerta ke arpusnam. Halor kejing temu ban penlong ya ke National Games ukon rat kongkal sang mau loong bamentai ke jela kum ke Meghalaya ban po asniu ke ban penlong kat ya ke National Games kladai lupa kejing job ya ke jela. But pensyai bakani ke Lempung kam dai tang ke we ke Lempung kedai sibenta jong ke project ke belapen kreak bat bela perkat bah ban jam seprang. It's given me immense pleasure to welcome you to the Meghalaya Sports Conclave 2026. Today is not just another conference on sports. It is a gathering of ideas, innovation and commitment at a time when Meghalaya stands on the threshold of history. In less than a year, our state will proudly host the national game. This is more than a sporting event. It is an opportunity to showcase our Meghalaya hospitality, culture, infrastructure, talent and aspiration before the entire nation. Over the past few years, we have witnessed unprecedented investment in sport infrastructure, athlete development, grassroots programs and youth development. Today, Meghalaya is increasingly being recognized as a sporting state with immense potential. And therefore, this entire journey of trying to really restructure and reposition ourselves and take us towards that goal and vision that we have, which we envisioned that it would be in the next maybe 15 years' time, we'll get there. This long journey started for us. And out of the many challenges we saw and the opportunities that came out of those challenges, we realized that the youth of our state is at the center and at the heart of what we want to achieve. And that's how our journey for sports began. It's not just about medals. Obviously, we all want medals. We wish to see that we win medals in games. That is obviously the ultimate objective. But for us as a government and for me as Chief Minister, every citizen and every youth is important when I create a policy. And therefore, making sports a part of every youth's life. And maybe some will be able to achieve the goal of getting medals at the national and hopefully at the international level also. I think from the larger perspective, what is important is to be able to make sports a way of life and to ensure that sports helps us shape the future and shape the overall character of every single youth of our state. So therefore, sports plays a very crucial role for us as a government. And we realize that our decisions cannot and must not be simply based on only one aspect of winning a medal. Vishnay Kurba is here. He is the first one to get the official appointment letter based on our policy that we have created. But it is not that appointment letter alone that can lead us to winning the medals or in fact taking the sports ecosystem forward. That is only the last point or one of the final achievements or goals that maybe the sports person may have. But there is a lot of work that needs to go into creating what we're trying to do. And therefore, it was important for us, as I said,
that our policies, our decisions were guided by the youth in front of us. Dia para lok baro da kitu kubor ngila pois ka bakut jong ka tup kubor jong i menta ka tayo ngin se syam yang bat phi la syam tayo to play ship